So hamuya wa midira onne tagadiro sianela li khudimo seralo sisasing ubidi waki mudimo kansi jetidile ki oreo nelantelo kele tonya le rujaba subileten jeli khoboluka le balakha doifitile zela bilitile muluki usimolote tiano yaruna reserre sitepenyo rerolaji ako. Amen. Shall we sit? Happy Sabbath, church. Sabato mulimo puter. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Kile dimerisa kaina la Jesu. Amen. Let me see all those who are happy to be here this morning. Ake bone ba ba itimeletseng go nna ha tsatsi jeno. Let me see by the raise of hands all those who are happy to be here this morning. Ba ba itimeletseng go nna kwano supang ka go tsholetsa diatla. What does the church say about that? La reng ka se o puter. I am here to introduce to you the panel up front, Ke tslo go le itsisi ba ba hapele your ha. Sabbath school team this morning. Ba ba teng ba re tshwaretse sabata The one who sekolo. is translating for me is Laonera Hele. Ke nna Laone Rahele. Laonera Hele hails from G West Church. Era o ba mela ko kerekeng ya Sabata. We Ya have G West. here also Kesao Baka Tidimalo. Rena le ke sa ba ke tidimalo. Kesao Baka Tidimalo is a regular visitor at Tlokwen Church. Ke moeti ko kerekeng ya Tlokweng. We also have here Kaone Mongati. Rena le kaone. Kaone is a member of Lekwapen Church, I believe, in Molepolole. Kaone ke leloko la Lekgapeng. Na kereke ko Lekgapeng ko Molepollo. Shall we sit reverently as we listen to the messages that they are having for us? Yaanong a re nne ka boikokobetsa re reetse moletso ba re o tsholetseng. Happy Sabbath, church. Sabato molemo phuthego. I was glad when they said unto me, Ke ne ke itumetse ga ba ntha ba re, let us go to the house of the Lord. a re ntlong ya ga Morena. For this is the day that the Lord has made, Ka ke letsatsi le Morena le dirileng. and we will rejoice and be glad in Re it. tla itumela e be re ipela mo go lona. Happy Sabbath once again, church. Sabato o molemo phuthego. It's quite a privilege to be standing before you this Go morning. molemo go bo ke eme ga gompieno. Now, I believe when they say, "Lo phuthuloge ga o le moyeng," Now I understand when they say I should feel comfortable when I'm a visitor. this morning we want to bring you the Sabbath school under the topic "In My Father's Household." Gompieno ke batla go la gamoletsa setlhogo e le mo lapeng la ga rara, la ga ntate. In my father's household, we are talking about the setup of a home. Mo lelapeng la ga ntate re bua ka ga lelapa le ntseng ka teng. So we want to look at the different household items and draw object lessons from those. Jaanong re tlo go lebelela didiriswa tsa mo lelapeng e be re tsaya thuto mo didirisweng tseo. And so we begin. Jaanong ra simolola. So when you get into your home, Ga o tsena mo lapeng, you go through the gate, right? wa tsena ka kgoro. And when you've entered through the gate, you enter through the what? Ga o tsene ka Into your gate house. o tsena ka ntlo. You enter through the door into your house, O right? tsena ka kgoro o tsena mo ntlong. May I remind you that Christ is the door to heaven. Ka kolo gakolole gore keresete ke kgoro go ko le godimong. He is the gate, our gate pass to heaven.
ke kgoro ya rona gore re ye legodimong. And we are told in the book of Acts Ra bolella mo lekwalong la ditiro gore that there is no other name that we have been given under earth ga gona ina le pele re hilweng mo lehatsheng, by which we must be saved, mme le e leng gore re tshwanetse gore re bolokwe, save for the name of Christ. re boloke bogosi jwa ga In Keresete. John 14, verse 6, Christ says, Mo go John 14 verse 6, Keresete a re, I am the way, the truth, and the life. ke nna tsela le boammaaruri. And so, yes, we have entered through the door into the house. Mme anong re tsene ka kgoro mo ntlong, We get into the living room. re tsena ha go nnwang teng mo ntlong. And there in the living room, we find different items in the living room. Gone ho ha go nnwang teng mo ntlong, re bona didiriswa tse di harologaneng. You have your couch, O na le setilo sa your gago, table, tafole, you have your television o there, na le TV ya and gago. many other decorations Le in tse there. dingwe hela o ka di akanya. But I want to talk at this moment about the chair. Yaanong ke batla re bua ka setilo. Why do we sit on a chair, Laone? Ke eng re nna mo setilong? Why? Ka gore re lapile. You sit on the chair because you're tired. O nna mo setilong ka gore o lapile. And I'm sure most of us, when we buy our furniture, we want to buy couches that are very comfortable. Le rona ha re reka ditilo ra itse re batla go reka tse e leng gore re ka phuthuloga ebile ra lapologa botoka. When you get into church, you want to sit on that comfortable chair, that comfortable spot that you like. Le wena ha o tsena mo kerekeng o batla setilo se e leng gore ha o nna teng o ka lapologa wa go phuthuloga. May I remind you this morning, Church of God, that Takolo gore phuthego se our comfort is found only in Christ. gore go phuthuloga ga rona go mo go Keresete. Our comfort is found only in Christ. Go lapologa ga rona go mo go Keresete. Our rest is found only in Christ. Go ikhutsa ga rona go mo go Keresete. And we find peace and solace only in Christ and Christ alone. Re bona kagiso mo go Keresete, Keresete ya le nosi. You know, as we talk about rest and the chair, I'm reminded again of the Sabbath. Ha re bua ka go itapolosa di setilo yaanong ke gakologela Sabata. That we rest on the Sabbath from our labor during the week. Re ikhutsa mo Sabateng mo go tsweng mo bekeng e ne re bereka thata mo go yona. Christ invites us in the book of Matthew chapter 11, verse 28, Keresete o re laletsa mo bukeng ya ga Mathayo that we must come unto him, we who have labored and are weary, gore re tle mo go ena rona ba re lapileng. and he will give us rest. Mme o tla re ha boikhutso, He will give us comfort. o tla re ha go lapologa. He calls us to worship O re bitsa gore re mo to obamele. worship him in truth and in spirit, Re mo obamele ka boammaaruri le ka pelo. and to fellowship with the brethren. Le ebile ra kole boleng teng jwa bakaoleng. Are we together, church? Re mmogo Are phuthela. you following? Re mmogo. Anybody who wants to chip in? Ke mong o batlang go bua seng. Okay, let's move on to the bathroom. A re tsene yaanong ko ntlong ya boitapoloso. So in the bathroom, we've got different items that we use to bath. Ko ntlong ya e tlhapelang. You have your toothpaste, Re na le mo go tlhapang meno, you have your soap, re na le molora, you have your washing rag, le baselapa, water, metsi, the bathtub, le mo re tlhapelang and teng. all those other items. Le tse dingwe hela jang. I think the main activity in the bathroom is to bath and wash, right? Ke tsaya gore so se se botlhokwa mo ntlong ya botlhapelo And, ke go tlhapa. and mostly we use water and soap. Mme re dirisa metsi le molora And thata. why are we bathing, Laone? Why are we washing dishes? Ke re ntsha leswe gore Because re tlhape. we want to remove the dirt. Re tlhapa gore re ntshe leswe. May I remind you, church, that Christ is the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Tla ke le bolele gore Keresete ke kona modimo e leng gore e ntsha leswe mo lehatsheng. It is Christ and only Christ who can wash us clean from our sins. Ke Keresete hela e leng gore o ka tlhapisa maleo a rona. In the book of 1 John chapter 1, verse 9, we are told that Mo kolong la ga Johane wa ntlha, if you confess our sins, ha re bolela maleo a rona, he is faithful and just o boikanyego ebile o tshiame to forgive us our sins go re itshwarela and to cleanse us from all le unrighteousness. go re tlhatswa mo dilong tsotlhe tse di sa siamang. In the book of Isaiah chapter 1, verse 18, Lekwalo ke la ga Isaiah 1 verse 18. Christ invites us to come and reason with him.
Keresete o re bitsa gore re tle go bua He nae. says, "Come now, let us reason together. Tla re tle re bue mmogo. Though your sins be as scarlet, Yaka le ha male wa gago a ka nna jaaka though your sins be as scarlet, bohibidu. Bohibidu jo bo letlhobolo. they shall be white as snow. Bo tla nna bosweu jaaka kapoko. Though they be red like crimson, they shall be as wool." And in the book of Psalms 51, verse 7, Mo lekwalong la ga Psalms 51 verse 11. this is the prayer that David prayed. Ye ke yone thapelo e ne He said, Dafita a e he rapela. said, "Purge me with thy hyssop, and I shall be clean." Ke tla kopa o tshwereng Baebele ya Setswana a empalele. Psalm 51, verse 7. Em. Purge me with thy hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. In verse 10, David says, "Create in me a clean heart, O Lord, Mo temaneng ya bothene ya re dira pelo e phepa mo go nna morena. and renew the right spirit within me." Mme ebile o ntšhafatse mowa mo o siameng mo go nna. So I want to remind you, church, that Ke batla go le gakolola sephuthego. it is only Christ who can wash away from our sins Ke keresete hela o ka re tlhapisang and cleanse us maleng. from all unrighteousness. O ebile o ka re tlhapisang mo go dilong tse tsotlhe tse di se siamang. Are we together, church? Re mmogo phuthego. Launa, I think we need a break. Don't you think so? I think so too. All right. Okay. Ke tsaya gore re tla ikhutsa jaanong. The world looks upon me as a struggle alone. They say I have nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing. How I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. I have a roof up above me and a good place to sleep. There is food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, and these clothes are not new. I don't have much money, but Jesus, I have you, and to me that's what matters. Though the world may not see, thank you, Lord, for your blessings on me. There is a roof up above me and a good place to sleep. There is food on my table and shoes on my feet. You gave me your
choice from this row. 269. 269. Number 269. Number 269. Muluki Mata Register Murena Muluki Upira Mare Baro Magnifica Patina Mesa Patevo Upira Mare Baro Magnifica Jenisira Mosika Upira Amen. This choice from this row. Number 12. Number 12. Number 12. Motswedi. You can start. I know it's there is
Amen. 38.
Excellent church. Happy Soul Church. That is much better. E go raya gore Phuthego e utlwile Sekgowa. We would like to greet all of you and welcome all of you to the Sabbath. Re eletsa gore re le dumedise be re la amogele mo Sabbath-eng yo. Do we have any visitors among us today? A re na le Amen. baeng ka gare ga rona. What do we say to that? Nna ke a ba- Unto everyone, so pass it on to everyone. So pass it on to every. So pass it on to everyone. Amen. With that, we welcome you in your Father's house. Ka pina yo ra la amogela mo ntlong ya ga rra lona. Before we go any further with the announcements, we'd like to remind everyone of the COVID protocols, more especially the social distancing. Pele ga re tswalla ka dikitsiso re eletsa gore re le gakolole ka go nna sentle mabapi le bolwetse jwa COVID-19. And it will be prudent as parents also to try and also help the children to always make those social distance spaces amongst them. I get. Go ka nna molemo ha re le batsadi re ka gakolola bana ba rona gore ba nne ba katologanye jaaka go batlwa ke COVID-19. Amen. Yes, and the following are the announcements. Our announcements are as follows. Dikitsiso tsa rona di latela jaana. Today, the 22nd of February 2020 at 2:30 p.m., the Pathfinders are having their induction. Go simolola ka nako yone ya 2:30 mo tshokologong gompieno, masupatsela ba tla ba na le induction. You are all invited as seated. Lotlhe ba le ntseng hano la lalediwa. The next one is from the Sabbath School Department. E latelang ke kitsiso e tswang mo lephateng la Sabbath School. The Sabbath School Department would like to remind the church of the following times. Ba rata go gakolola Phuthego ka nako tse di latelang. 8:45 in the morning is the start of song service. Ka 8:45 mo mosong, e be le nako e go opelwang. 9 o'clock to 9:25 is the beginning of the Sabbath School program. Mme thulaganyo ya Sabbath School e simolola ka boherabong go ya ko 9:25. 9:30 to 10:25 it's Sabbath School classes. Mme ditlase tsone di simolole ka nako tsone tse di boleletsweng tseo ka 9:30 go ema ka 10:25. And we are also reminded that quarterlies are available as SBC for both the adults and the children. Mme ra gakolola gore dikotara tsone tse re di dirisang ha re le ko Sabbath Schoolong di teng ko SBC re ka le tsa bana re ka go reka. And we are encouraged to go and buy them to study and come ready for the Sabbath school. Gore re go bala re ithutontse e re ha go akgela mo tlase re kgona go akgela le rona. Le re amen. Transfer out and transfer in. I request the church to see the church clerk if you are seated here and you want your name to be transferred from your church, wherever it is, please see the church clerk. This is the person doing the announcements.
church clerk e kene yo phuthego ga o batla go isa leina la go ko ntle kana o batla go le tlisa mo teng go bonwa ene e be le moga maina otlhe ka botlalo le ko phuthego ya go ko o tswang teng gore tle re kgone re simolole process ya teng nako dingwe e kgona go dieganyana mme o nne pelotelele. On the same note, we are reminding the church to register with us on ACMS. Mme go na le thulaganyo yone ya kereke ya Sabata yone ya ACMS ya mo maranyaneng gore o ikwadise gore o leloko la Motswedi jang 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 jang. By the end of December 2022, if you are not registered, it's going to be very difficult for you to maneuver your name to wherever you'd like to go. Because all transfers in and out are going to be online. Go direla gone gore tiro yone ya go transfera maina e nne motlhogo gore ha o ka tswa le ko kae kana jang batho ba kgone go tsena gone mo maranyaneng ngwana ba kgone ba bone gore nya di na le ko Motswedi ba kgone ba le tse ba le ise ko batlang gore le teng. So please see us so that we can do it while there is time, because to register only one person, it takes about 20 minutes. System ya rona e santse e le bonya jaaka le utlwa ga ga tualo system e tsa 20 minutes go kwala motho a le mongwe. The Personal Ministries Department needs plans to be submitted to either Brother Tim or Sister Amy by the 29th of January 2022. Lephata la Personal Ministries ba o direla Personal Ministries Red Team le Amy ba kopa gone gore maphata ba ba he di-plan tsa bone le gore ba batla go irang ngwaga o e lephata mme ba sologela gore e be le ba hile thulaganyo tsa lona by the 29. Which is next week, Sabbath, and departments as well are encouraged to meet in order to draw these plans. Mme maphata a rotloediwa gore ba kopane gore ba tla ba kgone ba dire diplane tsonetse. The plan should include also the monetary part of it, how much you would request for whatever activity that you wish to undertake in that particular year. Mme le rotloediwa gore mo diplaneng tsa lona mo ditogamanong tsa lona tseo le kwale gore ke le batla bokae ga dire go na le moreri le gore moreri o le mmatlang ke mang gore ga dire go kwala lokwalo lengwe e be le kwalwa santse nako e le teng. The next one is from the Adventurers Department. They are going to be having their induction as well on the 5th of February 2022. Ra gakolola gore ba adventure le bone ya bone induction e tla nna ka di 5 tsa February. So you are encouraged to register your children with the leaders in these departments. Mme la rotloediwa gore le tla le kwadiseng bana mo maphateng ngwanea. Lastly, our brother Tumelo Mafoko is not well. La bohelo ra gakolola gore mokaulong wa rona Tumelo Mafoko ga a tsoga. The elder and other members had just come in from visiting him. We are requested to continue to pray for him. Re didimalang le ba bangwe ba sa tswang go goroga jaana ba tswa ko go ene go a go rapela le ene mme re ntse re a rotloediwa gore re tsweleng re mo rapelele. May we sit reverently as we enjoy the blessings of the Sabbath. Re nne re akole Sabata. We shall make use of hymn 122 as the officers are going to be marching in. 122.
Pau Philippi, Luya Kahum, Lisambulum, Kiyahu, Klokekan, Unkatamem, Tam, Mosifube, Unsiralam, Temamun, Ikutam, Unsiralam, Temamu, Ikutam, Kahufikam, Kim Lerisipem, Kakutupem, Loya Jesankosim, Ki Pilayem, Wombo Ilan, Utapisem, Mamadin, Yakahum, Utapisem, Mamadi Akahu Aufili Murenawamen Kilatabu Lawama Matlale Bumi Pilo Wu Ikodiso Umpemure na yo Waposwe Umpemure na yobu Waposwe. Shall we stand? Batle aribaken Budimo au risita Ubaken buzimbu dimam Bakararam Burambuya. Amen. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you for bringing us into your house of worship. May you open our hearts and minds for the message you are going to give us. In Jesus' name we pray. Amen. Hymn number 28. 28. Number 28. Utelubaka uitepisiwa
itapisiwa. Lefatshe le a duma, bua le Jesu. Ka bule ba Jesu, tswa na le ene. Ditsholo tsa gago di mone wena. O tshaluba ka go itapisiwa. A go etelela mo dilang tsotlhe. Let us pray. Dear God, thank you for this wonderful day you have given us. Thank you for allowing us to come and worship you today. Bless the preacher as he will be speaking your word to us. Let his words reach our hearts. In Jesus' name I pray, amen. Happy Sabbath, church. Sabata mo le maphuthego. The church is full, but the amen, I'm only hearing sopranos. I don't know if we have altos and tenors and bass in the church. Happy Sabbath, church. Amen. There was one announcement that was forgotten, Go na le kitsiso e ne e lebetswe. and it's a very important announcement. Ke kitsiso hela e botlhokwa. It's coming from the throne room of heaven. E tswa ko legodimong. It's reminding us that Jesus Christ is coming back E re again. gakolola gore Jesu Kriste o eta gape. Amen. At this point in time, we invite the one who's doing stewardship talk. Re tla laletsa ba ba re bolelelang tsa bole ba lebedi. It will be followed by the collection of offerings by the deacons and the deaconesses. Batiakone ba ba sala morago ka go tsaya dikabelo. Happy Sabbath, church. Sabata mo le maphuthego. Today our stewardship talk is entitled Instructions for Life. Tsa bole ba lebedi tsatsi eno setlhogo sa re melaetsa ya botshelo. So our story is about a certain pastor that was traveling to a foreign country. Polelo e ya gompieno e re bolelela ka moruti mongwe ya na tshwanetse go ya ko lehatsheng lengwe. So his plan was to travel before sunrise. Maikelo la gagwe ne le go tsamaya makuku. So he went to the taxi rank to get a taxi. O na ya ko go tsang ko bopalamelong la di-taxi. So the taxi he was in, he noticed that there was no GPS in it. Yaanong sepagamo se na a le mo go sone a lemoga gore ga sena kaedi ya mosepele.
But the taxi driver kept ensuring him that he knew where the airport was. mme re wa mokgweetsi a ba nna a mmolelela gore nnyaa ke itse ko go iwang teng, He claimed that his friend had once directed him there. e le gore o bolela gore tsala ya gagwe o kile a mo isa teng nako nngwe. So they went on their way to the airport. E be e le gore ke bone bao ba tsamaya ba lebile ko seemelong sa difofane. So he realized that the time for check-in was already started. Yaanong a ba lemoga gore nako ya gore ba setse ba gorogile ba ipaakanyetsa go pagama e setse e gorogile, And the driver was making his way to the mme airport. yaanong rre wa mokgweetsi o sentse a dikologa a lebile gone ko lebaleng la difofane. The driver noticed that the pastor was worried. Yaanong monno wa mokgweetsi a ba lemoga gore moruti yaanong o tshwenyegile, So he kept on ensuring him that, no, don't worry, I know where it is. a nna ntse e le gore wa mo gomotsa a mmolelela gore nnyaa ke itse ko So go iwang teng. after reaching the highway, Yaanong ga a sena a tsena mo tseleng e tona, the driver ended up reaching a narrow road, e be e le gore rre wa mokgweetsi o tsena mo tselenyaneng e tshesane, which led to nowhere. e leng gore yaanong ga o ilebile ga o itse gore ya kae tota. And then suddenly the car broke down. Ga ntse ba tsamaya lo koloi ya bone be e le gore ya senyega, So they were both confused as to why the car broke down. yaanong ba gakgametse ba ipotsa gore Church se polelo e le kang go se re bolelela phuthego. is that our instructor is persistently and consistently telling us to do his will. E re bolelela gore mokaedi wa rona wa thwathwa wa re bolelela ka nako tsotlhe wa leka tota gore a re kaela gore re dire sa thato ya gagwe. And those that follow him are going to reach their goals in life. Mme yaanong ba ba mo salang morago ba tla hitlhelela tse ba di eletsang mo matshelong a bone. As we give our tithes and offerings, Yaaka re neela dikabelo tsa rona, please remember who our true instructor is. a re gakologeleng gore mokaedi wa rona wa motona ke mang. Shall we pray? A re rapeleng. Dear Lord, we thank you for this day, Venus. Thank you for your kindness and your greatness. We ask that you please be with us during the course of the day. Help us to remember who you really are. In Jesus' name we pray, amen. We shall make use of hymn 163. 163. Jesu uyabita kudlaya kudiraman masimalithi lethaba manyata ruradiakom murena ubita tatam tuyelo felakulum mangyotara bahari kifamu renantumam fausam toliliwatem fatina bohedenim ukafim selayahafim kutusam korong takum liusa buisi angelem usare mekapaulam bulela rato wakawem uriu twetei botlem fausam nemu leibedim durangkong masionam usubha tilahudimam botlebam febutilom tatapem lalidinewam ukadim
Yabatu Aishwa Buranan Agubita Sibua Kabutwa Kawarib Pakusim Kasidiran Tatiro Kabuitu Melam Igutim Tumadisam Araba Jaka Abitwa Kifamu Renantuma. Medicine, Araba, Jaka, Abitam, Kifamu, Renantuma. At this point in time, I will introduce the panel up front. Ka nako e ke tla le itsise badiri ha pele. Our first prayer was offered by Brother Tiamo Vasco. Thapelo ya ntlha re neetswe ke Brother Tiamo Vasco. Our interpreter for today is Brother Mulifi Gabasiane. Molefi ga ba siane ke ena a re tolokolelang. The pulpit manager is me, Sister Buisanang Ushuka. Buisanang Mushuka ke ene motshwara teu tsatsi eno. And the bread of life will be offered by Brother Lakim Hiko. Re tla bo re kgaoganyetswa lehoko ke Brother Lakim Hiko. Our mother, Mme Maramuthala, will be offering us the season of prayer. Mme Ramothala o tla ba re neela thapelo. Sister Murandu will give us the children's story. Ha re tsaya polelo ya bana ka Sister Morandu. At this point in time, we're going to have the season of prayer, Mo nakong ya gompieno re tla nna le yone nako ya thapelo. followed by the children's story. E sala morago ke polelo ya bana. And Brother Lakim Hiko will stand and give us the bread E of be re life. itse go emeletsa moreri wa rona. May you be blessed, church. Jesus is very near. A re rapeleng. Rara wa rona yo kwa legodimong, leina la gago a le itshepisiwe morena. Go rata gago go dira mo lehatsheng jaaka ko legodimong. Ra go leboga morena, re go lebogela nako e re e neetseng hano Jesu. Re lebogela bomodimo ja gago ntate. Re lebogela gore o mothodi wa dio tsotlhe moloki. Re lebogela gore rara se legodimo ha o ka boene o seo hano rara. Re ka be re ntse re seo le rona moloki o ko legodimong. Wa tshwanelwa ke go galalediwa pakototo le kgalelelo ra go di neela ka gore di a go tshwanna morena. Moloki mo nakong e ntseng jaana re ta ha tlase ga dinao tsa gago morena. Kana ka gore rara o boletse gore ha batho ba gago ba ba bidiwang ka leina la gago, wa re ha ba ikokobetsa morena a se legodimo ba taka ga go wena, o tla ba reetsa moloki o ko legodimong. Re itathela ha tlase ga dinao tsa gago mo nakong e ntseng jaana morena. Re le baleuhi jaaka re ntse morena a se legodimo gore rara a se legodimo o re thapise ka madi a gago a nonofileng go thapisa baleuhi ba ba tshwanang le rona morena. Gore re tle re nne le gone gore rara a se legodimo re nne le boikokobetso ha tlase ga dinao tsa gago.
re nne le gone gore rara re dire tiro ya gago ka mo go tshwanetseng mo lekeo ko legodimong, re nne le gone gore rara se legodimo re nne le commitment mo go tirong ya gago Jehova, segolo jang morena a segodimo ya gone go rapela le go bitsa leina la gago Jehova ka mo go tshwanetseng, re go rapela le ka mowa re ka boammaaruri Jehova a magodimo mo lekeo ko legodimo. Ra bona rara se legodimo nako e hitile morena a se legodimo re setse re boleletswe mo lekeo ko legodimong ka baengele ba bararo ba ntseng re ba bolelelwa morena ba re tswa mo go bone Jehova gore re ikatemetse gaufi le wena mo lekeo ko legodimong, gore re apole bo rona mo lekeo ko legodimong, gore re apole Babilona mo lekeo ko legodimong, re montshe mo dipelong tsa rona Jehova a magodimo gore re kgone go nna gaufi le wena morena a se legodimo. Re tsaya sebaka se mo sentseng jalo gore rara a se legodimo gore re thapisa morena, re tla ka boikokobetsa ga tlase ga dinao tsa gago rara o re thapise o re tshwanediwe go bidiwa barwa le barwadiwa mo lekeo ko legodimong. Se go hatsa nako e mo lekeo ko legodimo, mme segolo jang rara a se legodimo se go hatsa ene wa tabang a ntse a re neela le go ko mo lekeo ko legodimong. O mo se go hatsa morena wa ame tlhaloganyo tsa gago Jehova a magodimo le ene motoloki wa gago gore ga batla go dira tiro e morena a se legodimo e se ka ra bona bone morena, mme re bone kgalalelo ya gago Jehova o mo lekeo ko legodimong. Ga re rate go lebala bone ba ba sa tsogang mo nakong e ntseng jaana morena, re santse re bolelelwa rara ka mokauleng wa rona tumelo mo lekeo ko legodimong le bone bo mmaseema ba re ba bang pele ga gago Jehova. Re morena ba ne ka lebogo la gago le le hodisang moloki o modimo rara a se legodimo ebile o ngaka mo go rona morena. Re bitsa wena hela e seng ope Jehova mo nakong tse di ntseng jaana morena, re thuse morena a se legodimo mo nakong tse di ntseng jaana gore re go bate o santse o ka bona morena, ka gore nako e tata ga e tla re tshwanela ke gore o batiwe morena re o thokiwe ke bana ba batho mo lekeo ko legodimong. Se go hatsa tsotlhe morena, re babalele mo go tsotlhe mo lekeo ko legodimong, o babalele le bona bananyana morena a se legodimo mo boitshepo a nne one o tsayang taolo mo nakong e ntseng jaana. Mme ga tsotlhe di dirilwe di weditswe morena, pako toto le kgalalelo a di neo wena ka gore di ya go tshwanna morena, ka Jesu ke a rapela, amen. This I know. Happy Sabbath, little ones. Dumelang bana. You can do better than that. Happy Sabbath. Beautiful. That's how I know you. Okay, I'm going to tell you a beautiful story this morning. Ke tsile go le bolelela polelo e monate mo mosong mone. There was a little boy called Sipo. Kile ga bo go na le mosimanyana a bidiwa Sipho. Sipo went, in the beginning of the year, he went to a new school. Mo tshimologong ya ngwaga Sipho a ba ya ko sekolong se sešwa. He loved playing musical instruments. O ne a rata go tshameka di-instrument, dikatara, digarepa ka mehuta ya tsona. He was very good in playing a flute. O ne a itse go tshameka e nngwe e bidiwa flute. When he joined the new school, Ha ya ko sekolong se sešwa se, he decided to join the choir. e be le gore yaanong o batla gore yaanong a opele a tsenelele ba ba opelang. One day they were to present in an assembly. E be le gore nako nngwe yaanong choir e opelang e tshwanetse gore e opele ko assembly. During the assembly, Sipo and the other guys came to sing. Ha go ntse go le mo assembling ke ha ile gore Sipho le ditsala tsa gagwe ba batla go opela. All the members of the choirs brought in their
big musical instruments. yaanong maloko otlhe a choir ka e le gore mongwe le mongwe o tsile ka instrumente ya gagwe ya tsileng go e letsa ko choireng. Sipho brought his little flute. yaanong Sipho ene ke hata ka flutinyana ya gagwe e kanenyana. Then the choir started singing. Choir e be e simolola go opela. As they were singing, Ha ba ntse ba opela, Sipho thought that his little flute is not being heard. Sipho yaanong a tsaya gore flutinyana ya gagwe e kanenyane ga e utlwiwe kope. Because everyone was playing their big instruments. Kana mongwe le mongwe go ho ene le gore o tshameka instrument ya gagwe e tona dikatara diporompeto tse di tona. Sipho decided to stop playing his flute. Sipho a ba re nna ke a ema nna yaanong a ke letse sosi. Upon stopping playing the flute, the choir master realized that he had stopped playing the flute. Ke rile hela a ema choir mastera wa bone yo ko pele ga bone yo ntseng a ba opedisa a ba lemoga gore Sipho a sa tlhola a letse. Imagine the choir master noticed that Sipho stopped playing the little flute. Akanya hela ene yo e beng ko pele ga bone yo ba opedisang ke ene yo lemogileng gore Sipho ha a sa tlhola a letsa flute ya gagwe. My message this morning to you, little ones, yaanong molaetsa wa me mo mosong ono bana you matter also. ke gore le wena ha o leng teng o botlhokwa. When you are not there, we will notice. Ha o seyo re tsile go bona gore ha o ye. There are a lot of choir masters around your life. Go na le bakatisi ba moopelo ba bantsi mo botshelong jwa gago. Your absence will be noticed. Go tlhokega ga gago go a go itsewe ebile go a go bona ke mongwe le mongwe. I know some of us here have moved to secondary. It's a new school for us. Ke a itse Some go- have moved to primary. Ke a itse gore bangwe ba lona gone ga ba ile ko dikolong tse digolwane tse dišwa ko ba leng bašwa teng. And you are overwhelmed. You think that people don't notice your presence. Ebile yaanong wa tshoga o ithaa gore a gona ope yo go bonang. I want to encourage you this morning to say that as little as you are, you matter. Yaanong ke batla go le gakolola mo mosong ono gore yaka o le monnyanenyana ga o leng teng yalo o botlhokwa ebile wa lemogiwa. Keep playing your little flute. Tswelela hela o letsa flutinyana ya gago e nyenyanenyana eo ga o leng teng. The book of Joshua chapter 1 verse 9, Mo Baebeleng lekwalo la ga Joshua 1 verse 9 God encourages us not to be fearful, Modimo o re rotloetsa gore re ska ra tshoga, to be courageous, gore re nne ka nako tsotlhe re le tlhaga re re le pelo ba itse pelo kgale bone re le pelo kgale. Yes, so please, throughout the whole week, let's go with this message that I matter. Yaanong a re tsamaeng mo bekeng e ka bongwe ja rona re itse gore ke botlhokwa. I want to hear you saying I matter. Ke batla go le utlwa o re I matter. Thank you so much. Keep the flute playing, okay? A re tsweleleng re letsa diflutinyana tsa rona. Thank you so much. I'll invite Latile to give us a closing prayer. Let's pray. Our Father, bless us as we were good boys and good girls. Protect us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Happy Sabbath, saints. Sabata o molemo baitshepi. Welcome back to the new year. Ra la amogela mo ngwageng o mošwa. God's message to His people this afternoon. Molaetsa wa modimo mo go rona mo motshegareng ono. It says, Wa re, Cestus is retreating. Cestus is retreating. Cestus is retreating. Cestus o boela ko morago. Titus is on his way. Titus eta. Cestus is retreating. Cestus o boela ko morago. Titus is on his way. Titus ene o eta. We are told in 2 Peter 1, verse 19, says that we have got a prophetic word confirmed. Petere 1 verse 19 re bolela gore lehoko la semowa le thomamisitswe. Which you do well when you take heed as light. Ile e leng gore re tshwanetse gore re le tlhokomele. As a light which shines in a dark place. Yaka le sedi le supiwang go tswa mo lehihing. Till a day dawns and the morning star rising in our hearts. Go itlhela nako e naledi ya moso e tla supagalang mo dipelong tsa rona. For prophecy did not come by the will of man. Gonne seporofeso ga se tswe ka go rata ga rona. But holy men of God speak as they are moved by the Holy Spirit. Gonne batlhanka ba modimo ba bua ba soswetsa ke mowa o boitshepo. So God never leaves His people in darkness. Modimo ga nke a tlogela batho ba gagwe mo lehihing. He always warns them and gives them courage at the same time. O nna a ba thagisa ebile a ba neela le tshepo ka nako tsotlhe. So we should view everything that is happening around us in the light of that perspective. Re tshwanetse gore re ire sengwe le sengwe, re lebe sengwe le sengwe se se ga gare ga rona ka one mogopolo o. We have to look at things, or we have to look at prophecy on the pages of history. Re tshwanetse gore re lebelele seporofeso re lebile ka ha ditso tsa rona di tang ka teng. That's how God wants His people to look at things all the time and always. Ke ka ha modimo a eletsang gore batho ba gagwe ba lebelele dilo ka teng ka nako tsotlhe. So there are 5 ways in God speaks to His people. Go na le mela e le thano e leng gore modimo o bua le batho ba gagwe ka teng. He may send individuals to them. O ka romela batho ko go bone. He may speak to them in visions. O ka bua le bone ka ditoro. He may speak to them in dreams. He may speak to them using dreams. O ka bua le bone ka ditoro, division ke eng phuthego? Ka diponatshegelo. He may use His word. O ka dirisa lehoko la gagwe. And he may also, lastly, he may use a circumstance. O ka nna dirisa seemo. So now we are going to, which is going to be the foundation of today's message, Luke chapter 21. Yaanong mogopolo wa rona o tla bo o remeletse thata mo go Luke 21. That has to be verse 20. Luke 21 temana e le ya bo 21.
25, temana ya kgaolo ya bo 25. 2 Kings chapter 25, verse 1. 25, 1. From 2 Kings. Kgaolo ya bo 25, temana ya ntlha. Now it came to pass in the 9th year of his reign. Now it came to pass in the 9th year of his reign, in the 10th month, on the 10th day of the month, that King Nebuchadnezzar, king of Babylon, and all his army came against Jerusalem and kept against it, and they built a siege wall against it all around. Are iri ngwaga wa bongwe wa puso ya ga Sedekia ka letsatsi la some la kgwedi ya some, gata Nebukadnesare kgosi ya Babele kwa motseng wa Jerusalema a na le mephato yotlhe ya gagwe a o dikaganyetsa ka ntwa, mme ba aga dikago tsa go tlhasela mo tikologong. So the city was besieged until the 11th year of the king of King Zebadiah. So the city was besieged until the 11th year of King Zebadiah. Zedekiah, I mean. Motse o ne wa toropo e ne ya nna botshwara go itheleng ka nako e ya bogosi jwa ga dingwaga di le 1000 re bona e le gore Bajuda ba ne ba sa tseye tsia ka ga Modimo a lekang go ba tlhagisa ka teng.
So in the Old Testament, mo kgaolo dingwaga tse dintsi disobedient, bana ba modimo ba ne ba le tlhokokutlo, he continued to warn them and encourage them at the same mme time. re bona e le gore wa ba tlhagisa ba boa ba rotloetsa ka nako e nngwe, They refused to listen. mme ba tswelela ba sa moretse. He allowed the enemies to encamp them. A ba a letelela ba bone gore ba ba tshware. Now in Luke 21:20, Christ is saying, Mme yaanong ha re ya ko Luke 21:20 ke re sete a re, when you see Jerusalem surrounded by what? ha o bona Jerusalema a dikaganyeditswe By armies, a dikaganyeditswe ke mephato, know that its desolation is where? o bo o itse gore tshenyego ya one e ha kae, Is near. e gaufi. So now, Yaanong transitioning from the Old Testament to the New Testament with the same thing. ha re tswa ko kgaolong e kgologolo re tamo go e ntšha re setse mogopolo o le mongwe morago. Jerusalem in the time of the disciples. Jerusalema ka nako ya Time of the disciples. barutwana ba ga Jesu, thank you. After Christ ascended to heaven. Morago ga Kriste a sena go ya ko legodimong, The first besiege was under the Roman general called Cestus. botshwaro ja ntlha re bo bona bo le ka ga tlase ga moroma yona a bidiwa Cestus. So he came and besieged Jerusalem. O ne a tla dikaganyetsa Jerusalema ka ntwa, And then the disciples and those who believe what the disciples taught. barutwana le batho ba ba neng ba dumela sene barutwana ba se ruta, And everyone who believed what Christ taught. le mongwe yona a dumela sene ke re seta a se ruta, Remember the words. e be ba gakologela mahoko. When you see Jerusalem surrounded by armies, Ha o bona Jerusalema a dikaganyeditswe ke mephato ya ntwa, know that its destruction is near. e be le itse gore go sengwa ga one go gaufi. So Titus surrounded the camp, surrounded the Israelites or Jerusalem per se, the city. Titus o ne a dukulogile one motse o. So in that time, Ka nako e there are some things to pick on that circumstance. go na le dilo tse di mmalwa tse re ka di tsayang gone mo seemong se. It was a total lockdown. E ne e le Total lockdown. o ne e le ka nako e leng gore sengwe le sengwe se tswaleletswe. So those who are in Jerusalem Bao ba neng ba le mo Jerusalem can't go out. ne ba ka seke ba tswe mo Jerusalem. Those who want to come in Jerusalem Ba neng ba batla go tla mo Jerusalem can't come in. ne ba ka seke ba tsene mo Jerusalem. So everything which the Jews prided themselves with, Passovers, Feast of Tabernacles, and all those, ceased. Sengwe le sengwe se ne ba Juda ba ipela ka tsone, ditirelo tsotlhe tse re di itseng tse ne ba nna le tsone di ne da ema. Because Cestius surrounded the city. Ka gore Cestius o ne a dukulogile motse. So now, of no apparent reason, Cestius retreated. Yaanong go sena lebaka le pehela re bona Cestius e le gore o boela ko morago. Because as you look at history, there was nothing that was encouraging him to leave. Ka gore ha re lebelela mo ditsong ga gona sepehela se se neng se mo gwetha gore o ka boela ko morago. So by God's grace, he retreated. Ka tshegogatso ya modimo re mmona a boela ko morago a ntsha maphato ya gagwe mo go dukulogeng motse. So those who absorbed Yaanong bao ba neng ba tsere the words of Christ, when he said, when you see Jerusalem surrounded by armies, know that its desolation is near, now found a chance for them to go out of Jerusalem. Yaanong bao ba neng ba utile mahoko a le a gore ga o bona Jerusalema a dikaganyeditswe, o ba itse gore nako ya gago ya go sengwa e gaufi, ba ne ba bona tšhono ya gore yaanong ba kgone go iphalotsa ba sie. So the disciples and all those who listened to Christ flee away. Yaanong barutana le botlhe ba neng ba reetsa Jesu Kriste ba ne ba sia. Because Cestius has retreated. Ka gore Cestius o ne a boela ko morago. Because now they knew that Titus is on his way. Ka gore ba ne ba itse gore yaanong Titus o eta. Because they continually meditated on what Christ said. Ka gore ka nako tsotlhe ba ne ba ntse ba thathanya ka se ne ke re se ta se bua. So let us zoom in Jerusalem now. Yaanong a re tsenye matho a rona thata mo Jerusalem. To them, everything went back to normal.
Mo go bone sengwe le sengwe se boetse hela ko mannong. They continue with Passovers. Ba ne ba tswelela ka ditirelo tsa bone. They continue with feast days. Ba tswelela ka Ka meletlo. ka meletlo ya bone. They continued with traditions of the sanctuaries. Ba tswelela ka ditirelo tsa bone tsa mo motlaganeng ya ka tlwaelo. Now, the priests and the rabbis Yaanong baperesiti le baruti rejected Christ. Don't forget that. le ska la lebala gore baperesiti le baruti ba ne ba ikgatholositse Jesu Keresete. So now, everyone followed them at that time. Yaanong ka nako eo mongwe le mongwe o ba setse morago. They took heed not of the Savior's warning. Ha ba ka ba reetsa molaetsa kana tlhagiso e tswang ko mmoloping e bong Jesu Keresete. So they remain in Jerusalem. Ba ne ba nna hela ba sala mo Jerusalem. But after some time now, Titus arrived. Yaanong morago ga nakwana re bona e le gore Titus wa goroga. He besieged the city. E be e le gore o tsa Jerusalema o bo tsenya mo botshwarong. Now we are having total lockdown. Re boela ko nakong e le yaanong e leng gore sengwe le sengwe ga setswe. Nothing coming in, Ga gona sepe se se tsenang, nothing going out. ga gona sepe se se tswelang ko ntle. But the unfortunate thing here is Yaanong ka go tlhoka lesego ga na mo nakong e, this was going to be the end of Jerusalem. yaanong ke ha e leng gore ke ha Jerusalema a sengwang teng. Number one, food began to dry out. Dijo tsa be di simolola go hela. The economy of the Jewish nation fell to the core. E be e le gore itsholelo ya Jerusalema e simolola go wela ko tlase. To the point that mothers were trading amongst themselves the children they had. Ka go ithelele mo seemong se e leng gore yaanong ke ha e le gore basadi mo Jerusalema ba rekisetsana se ba nang le sone bana ba ba nang le bone. Today we eat yours. Today we eat yours. Today re ja ngwana wa gago, Tomorrow you eat mine. ka moso re ja wa me. Some mothers even took the food out of their children's mouth to eat it. Basadi ba bangwe re bolelela e le gore ba ne ba tsaya dijo mo melomong ya bana ba bone ba ja. So everything was a mess. Go ne go thakathakane. Now Titus began now to come up with a strategy to destroy the temple. Yaanong Titus a ba simolola go taka lenaneo la le dirisang gore yaanong a senya ke tempele. So as that was happening, Yaanong ha se se diragala, the disciples and those who took the Savior's warnings, they were already gone that time. balatedi ba ga Keresete le botlhe bao ba neng ba utlwile molaetsa wa gagwe ba ne ba siile ba dule mo Jerusalem. But the majority of the Jewish people remained in Jerusalem. Yaanong bontsi tota jwa ba Juda bo ne bo setse mo Jerusalem. Including the rabbis, the priests, and so forth. Mo teng ga batho ba re balela bapresita le baruti After the rejection of Christ. morago ga go ikgatholosa Keresete. Now, let us go to Luke chapter 19. A re buleng dibaebele tsa rona ko go Luke kgaolo ya bo 19. Luke chapter 19, the verse is 29. Luke 19, temana 29. I mean 41. I want verse 41. Temana 41. He says, now as he drew near, this is Jesus now, Ya ra atamela, he saw the city and wept over it, a bona motse mme a lela. saying, A re, if you had known, even you, ntlha le wena mo letsatsing leno la gago o ka bo wa lemoga tse di go isang especially kagisong. in this your day, that the things that make your peace, but now they are hidden from your eyes. For the days, that is verse 43, for the days will come upon you when your enemies will build an embankment around you, surround you and close you in on every side, and level you and your children within you to the ground. And they will not leave in you one stone upon another, because
you did not know the time of your visitation. a re ntlha le wena mo letsatsing leno la gago o ka bo o lemoga tse di go isang kagisong mme jaanong di fitlhetswe matlho a gago gonne malatsi a tla tla mo go wena a baba ba gago ba tla kgobelang mmu tikologong ya gago ka ona ba go dikaganyetsa ka ntwa ba go pitaganya ntlheng tsotlhe ba tla go gatakela fa fatshe le bana ba gago ba ba mo teng ga gago mme ga ba nke ba tlogela mo go wena lentswe lepe le thataganye le lengwe ka o seka wa lemoga nako e modimo a go etetseng ka yona. As Christ was continually teaching the people about his coming kingdom and so forth, ya ka keresete a na tsweletse a ruta batho ka bogosi jago jo bo tang le tse dingwe the rabbis and the priests and the Sadducees and the Sanhedrin stood in his way. baruti le baporofiti le baotlhe ba itseanape ba ba neng ba le teng ba ne ba eme mo tseleng ya gago ba mo kganela And they persuaded the multitude to follow them instead of Christ. ebe ba rotloetsa le bontsi jwa Baiseraele go ba sala morago And this had led to their ruin. yaanong se ke sone se ba sisitseng mo kgang ye re buang ka yone And in the time of the Old Testament, Jeremiah also continued to tell the people about the besieger which is coming. ga re gakologela ka nako ya kgaolo e kgologolo re bona Jeremia a na tsweletse a bolelela batho ka ba tlhagisa ka se se tang But the priests continued to stay in the way of the people to heed what the prophet is saying. mme baperesiti ba ne ba tswelela ba ntse ba ganetsanya le ene ba rotloetsa batho go nna kgatlhanong le se Jeremia a na a se tsisa e le tlhagiso Jeremiah 5:31 says, Jeremia 5:31 re ra e re the prophets prophesy falsely. baporofiti ba ne ba porofesa mme se ga boammaaruri The priests rule by their own authority. baruti bone ba ne ba busa ka thata ya bone And my people want it to be so. mme batho ba me My people want it to be so. mme batho ba me ba ne ba bata go gololwa So, and thus Jerusalem was besieged and totally alienated. yaanong ka yone nako e re bona e le gore Jerusalem o ne a tshwara botshwarwa mme a senyakiwa So back down to us also have been given the same thing which was given back to them. yaanong ga re tsisa kgang e mo nakong ya rona re itlhela e le gore le rona re ne re hile sengwe le sengwe se ba se neetsweng God has given us a warning. modimo o re neetse tlhagiso The COVID-19 circumstance re bona mo gompieno re mo seemong sa COVID-19 is a warning from God itself. e taele tlhagiso go tswa ko modimong sebele Those who have got discernment, they can see or they can hear the voice from the same circumstance. bao ba nang le tshedimosetso ba kgona go lemoga se modimo a se re neelang ka seemo se So let us see what COVID-19 has in store for us. a re lebeleleng se COVID-19 e se re tshwaretseng What voice of God can we hear from the COVID-19 saga itself? ke eng se ke lentswe lehe la modimo le re ka le itshelelang go tswa mo seemong se sa COVID-19 What warning are we drawing out? ke ditlhagiso tse e leng gore re di tsaya mo seemong se What is COVID-19 a shadow of? COVID-19 ke sekai sa eng e supa eng And all its protocols and so forth. ka melawana le ditsetana tse tang le tsone e ka tswa e re kaela eng When COVID-19 started, ha COVID-19 e simolola there was total lockdown. go ne ga tswalwa sengwe le sengwe Nothing went out, nothing came in. go ne go sena sepe se se tswang go sena sepe se se tsenang People were in famine. batho ba ne ba bolawa ke tlala go leluba You are not allowed to trade unless you observe some protocols. o ne o sa kgone go ka reka kana wa dira dipapadisanyo ha e se ka o sala melawana mengwe e beilweng Wearing of masks and so forth. go thola re ikhupeditse yana le tse dingwe So now, this COVID-19 thing, what is it a shadow of? yaanong COVID-19 ye ke sekai sa eng As God's people, we are told to be students of the word and view things in the light of the word.
yaanong ha re le bana ba modimo re rotloediwa gore re nne re ithute lehoko, re nne baithuti ba lehoko. Let us go to Revelation 13. A re boeleng ko re yeng ko go Revelation 13 Verse 15. temana e le ya bo 15. It says, he was granted the power to give breath to the image of the beast, Seba, finish it. that the image of the beast should both speak and cause as many as will not worship the image of the beast to be killed. He causes all, both small and great, poor and free, and slave, or receive a mark on the right hand or on their foreheads. Verse 17, that no one may buy or sell except one who has the mark or the number of the beast or the number of his name. 15 se ba sa newa go tsenya setshwantsho sa sebatana mowa gore se be se bue, gape sa dira gore botlhe ba ba sa obameleng setshwantsho sa sebatana ba bolawe, ebile sa dira gore botlhe ba bannye le bagolo, bahumi le bahumanegi, ba gololesegi le makgoba ba bewe letshwao mo diatleng tse di jang gongwe mo phateng, le gore go sena ope yo ka rekang gongwe a rekisa fa e se yo o nang le letshwao e bong leina la sebatana gongwe palo ya leina la sona. So if you like, we are coming back to the COVID-19 issue. Yaanong re boela mo seemong se sa COVID-19. God allowed it to be a warning to his people that something is coming down the pipe. Modimo o e leteletse gore e tle e nne tlhagiso mo bathong ba gagwe gore sengwe se etla. Just like God sent a warning in the time of the Jewish nation when sisters surrounded the city for the first time. Hela jaaka modimo na a tsisitse tlhagiso mo bajuteng ka nako e ya gore sisters a tle a dikologe motse. To them as a warning, and this to us is also a warning. E ne le tlhagiso ko go bone, mme le rona re tsere tlhagiso ya seemo sa mohuta one o. So, and the majority of the people in the time of the Jews did not listen. Bontsi jwa batho ka nako ya bajuta ba ne ba seke ba reetsa, And they died in the second besiege. mme ba ne ba swa mo botshwarong jwa bobedi. So even now, this is the first besiege Yaanong le mo nakong ya gompieno ke yone tlhagiso ya ntlhae to God's people. go tla mo bathong ba modimo. Now, Nebuchadnezzar or the Babylonian system, the second time when it comes, Yaanong re bona kgosi Nebukadnezar kana puso ya sebabilona in our time, ka nako ya gompieno is coming to alienate. e eta go ta go senya. In other words, Rome is on its way marching down to Jerusalem. Ka mantswe a mangwe, Roma o mo tseleng o ta ko Jerusalem. The Sunday law legislation is coming alongside with its protocols. Molao wa go tshegetsa Sontaga o eta le melawana ya yone yo e setseng morago, Which will also include no buying or no selling, just as we had a short stint of no buying and selling now. yaanong le yone molao o tata o dikaganyeditswe ke melawana e tshwanang ya gore ga go rekiwe ebile ga go rekisiwe yaaka re kile ra nna le seemonyana sa mohuta yone yo gone jaana. So the question is, Yaanong potso ke as an individual, wena o le mongwe where would you be that time? o tla bo o le kae ka nako eo? Or will you be like the Jewish nation, the majority of the Jewish nation which perished in the second besiege? A o tla tshwana le Baiseraele ba bantsi ba ba eleng gore ba ne ba itetelela gore ba sengwe ka botshwaro jwa bobedi jwa Jerusalem, Who did not listen to the Savior's warnings? ba ba neng ba seke ba reetsa tlhagiso ya mmoloki, Because Titus, he's on his way. ka gore Titus o mo tseleng. Now, in Daniel chapter 1,
Ha re boela ko go Daniel chapter 1, especially verse 8. segolobogolo ha re lebelela temana ya bo 8. In that second besiege, as the captives were held in captivity in Babylon. Mo botshwarong jwa bobedi jo re iphelang e le gore bana ba Iseraele ba ne ba tshwere botshwara ko Babylon. Something was introduced to them. Go na le sengwe se se neng sa tlhagisiwa mo go bone. And verse 8 of Daniel chapter 1 says, Daniel purposed in his heart that he will not defile himself with the king's meat. Yaanong mo temaneng ya bo 8 re utlwa temana e re bolela gore Daniele o na ba mo pelong ya gagwe gore ha na go nna karolo ya go tsaya karolo mo dijong tsa kgosi. Let us go to Daniel chapter 1, please, because there's something very important which is relevant to our current time, which is happening now. A re boeleng ko Daniel chapter 1 ka gore go na le sengwe se se botlhokwa se e leng gore se tsamaelana le dinako tsa rona. It says, okay, verse 9 says, now God had brought Daniel into the favor and goodwill of the chief of the eunuchs. And the chief of the eunuchs said to Daniel, I fear the Lord King, who has appointed your food and drink. For why should he see your faces looking worse than the young men who are at your age? Then you would endanger my head before the king. So Daniel said to the steward, of whom the chief of the eunuch had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, please test your stewards, your servants for 10 days, and let them give us vegetables to eat and water to drink. Verse 9, Modimo wa naya Daniela go bona bopelonomi le bopelotlhomogi mo mookameding wa badiredi. Mookamedi wa badiredi a fetola Daniela a re, ke boifa kgosi morena wa me yo laetseng tse le tshwanetseng go dija le go dinwa. E se re gongwe ya bona difatlhego tsa lona di thontse di tshwanologa le tsa makau a mangwe a e leng a mophato wa lona. La tloga la nthwesa molato fa pele ga kgosi. Ke fa Daniele a raya modiredi wa mookamedi wa badiredi a molaodiseditseng Daniele le Hanaya le Mishaele le Azaria a re, a ko o leke batlhanka ba gago malatsi a 10 re ke re fiwe merogo go e ja le metsi go ana. So as they entered Babylon, Ile ha ba tsena mo Babylon, the first thing which was introduced to them was change of the health system. se neng sa ba se neelwa pele e ne le go hetolwa ga tsa botsogo ka ga ba di tlwaetseng ka teng. But Daniel and his companions stood firm and said, we will not participate in the way this system operates. Yaanong re bona Daniele le ditsala tsa gagwe ba ikita sehuba gore nya rona ga re keta re dira ka ga le batang re dira ka teng. For we have a divine mandate which we are following. Ka gore re na le ka ga re tlwaetseng dilo di dirwa ka teng mme ke gone ka ga re batang go sala morago. The point is, Daniel and his friends were not the only ones in Babylon at this time. Gang ke gore Daniele le ditsala tsa gagwe ne se bone hela ba ba neng ba le botshwara mo Babylona ka nako e. But they were the only ones who refused to go along with the system. Mme ke bone hela ba ba ileng ba tsaya tshwetso ya gore rona ga rena go dira ka ga puso e eletsang ka teng. Here's what I want you to see. Se ke batlang gore le se lemoge. Immediately after the introduction of the new health system, Morago ga gore go tsisiwe lenaneo le lešwa le la botsogo mo go bone. Immediately after that came the issue of worship. Hela ga go sena go tsisiwa lenaneo leo re bona go ta kgae e nngwe gape yaanong ya kobamo. So those who continue with the health system in the time of Daniel and going along with the system of Babylonians, Bao ba neng ba tswelela ba setse ka ga Babylona na dira dilo ka teng segolobogolo mo botsogong. continued even to worship the image which was set up. Ga go ta nako ya kobamo re bona ba tswelela yaanong bao ba mela
modimo wa disata o ne o thomilwe ko Babylon. Those who refuse to go along with the system continue to refuse even to worship the image which was Bao set ba ba up. neng ba ikgethela gore nya rona re tla sala morago se re se tlwaetseng go tswa ko Jerusalem. Re bona ba ntse ba tsweledisa gape ba sa obamele setshwantsho se se beilweng ga pele ga bone. So the same thing is happening right now to us. Yaanong se se tshwanang se diragala mo go rona ka nako e. So we should view things in the perspective or in the light of God's perspective, Re tshwanetse gore re lebe dilo se modimo. not the way the system of the world operates. Re ska ra leba dilo go ya ka ha lehatshe le letsang re di leba ka teng. For us to continue to walk with God. Ha ile gore re na le keletso ya go tswelela re tsamaya le modimo. So now, in our time right now, currently as we speak, Mo nakong ya rona ya ka re bua jaana, the government has issued a different health system now. bo goromente ba tsisitse tsela e ntšha ya botsogo. The issue of vaccinations Go tsile kgang ya gore mekento and so forth, le tse dingwe and the masks. le tsone di-mask tse tsa rona tse. Fine. But what does God say to his people in that regard? Yaanong mme yaanong modimo a reng mo bathong ba gagwe ka dilo tsa mohuta o, I mean, those who are called according to his name. bao ba ba bitswang ka leina la gagwe. He has given them health message which they will operate by. O ba neetse molaetsa wa botsogo o a batlang gore ba tshele ka one. But the same thing which happened in the past Mme seo se se diragetseng bogologolo is the same thing which is happening now. ke sone se se diragalang mo nakong ya gompieno. In the time of Daniel, Ka nako ya ga Daniele, the majority went along with the health system, bontsi bo ne ba tsamaya le melao e mešwa e tileng ya botsogo. leaving Daniel and his friends exposed, Ba tlogela Daniele le ditsala tsa gagwe mo legoeleleng. taking heed not what God has said to them, Ba sa reetse seo se modimo a se ba boleletseng. taking heed not what God has told them from ages to ages. Ba sa reetse se modimo a se ba rutileng mo ditsong. Right now, what we are now looking ahead of time, Yaanong se re se lebileng mo nakong, the issue of worship is also coming. kgang ya kobamo le yone e mo tseleng. Now, this issue of worship which is coming Kgang e ya kobamo e leng gore ya tumela, is an eternal issue. ke kgang e leng gore ke ya bosa khutleng. So, if you falter in this one, Ha o sa kgone mo go kgang ya gompieno e, forget about being part of the kingdom of God when Christ comes. o lebale ka go nna mo lekokong la ga Keresete ha a goroga. Because Christ says, Ka gore Keresete a re, whoever is faithful on small things, ope yo e leng gore o boikangwo mo dilong tse dinnye, he's also faithful on bigger things. o tla nna boikanyego gape mo dilong tse ditona. And much will be entrusted to him. Ebile tse dintsi di tla bewa mo go ene. So now, how we respond now with these health issues? Ka ha re tsayang ka teng dikgang tse tsa botsogo tsa gompieno, As a church and as individuals, re le phuthego kana ka bongwe ja rona, shows what we are going to do when the issue of worship comes. go re supegetsa gore ra go dira yang ha nako ya kobamo e goroga. Right now, this is just a sketch of things to come. Mo ya bo e le sekai hela sa dilo tse dintsi tse di kima tse di tatang. If we continue to view things in the light of what the experts say, Ha re ka tswelela re leba dilo ka ha baitsanape ba di bonang ka teng, not in the light of what God says, re sa di lebe ka ha modimo a eletsang ka teng, then we should forget about eternity. re lebale ka bosa khutleng. Because all what we are doing will be wasting time. Ka gore se re se dirang ke maithamako hela. God has given his people the message of health, Mudi- which they should be abiding by to prevent them for the disease of the Egyptians. Modimo o hile batho ba gagwe melaetsa ya botsogo ya eletsang gore ba e sale morago gore ba kgone go ikgapha mo malwetseng a ba egepetwa. No, but what the experts say, we follow. Mme yaanong rona re sala morago se bo maitseanape ba se buang re ikgatholosa ele. But the clock is ticking, Mme yaanong nako ya tšhaya and it's ticking fast. e tšhaya ka bonako. The majority who perished in the second besiege Ba le bontsi jwa batho ba ba neng ba nyelediwa ka botshwaro jwa bobedi jwa Jerusalem is a shadow of what is going to take place in our time. ke sekai sa se se tla diragalang ka nako ya rona.
The majority who went along with the health system in the time of Daniel and Abednego and Shadrach. bontsi jwa batho ba ba neng ba sala melao ya botsogo ya ko Babilona ka nako ya ga Daniele le bo Abednego Is a figure of what is happening now. ke sekai sa se se diragalang gone yana. After this, Morago ga se what is coming down the pipe? mo go tang yaanong mo go latelang The issue of health is passing. kgang ya botsogo e tla heta. As you look around, you can notice that the restrictions are being loosened. Ha o ntse o lebelela yana o tla lemoga gore melao e ntseng ya gagamaditswe yaanong e repile kana ya repa. Sisters is retreating. Sisters o boela ko morago. But Titus is what? Yaanong Titus ene o dira yang? Titus is on his way. Titus o mo tseleng. If you sleep now, Ha o robala gone yana that time you will continue to snore. ka nako ele o tla bo ntse o tsweletse o kgorota. So, brothers and sisters, Yaanong ba kaoleng let us view things in the light of God's word. a re lebeng dilo ka tshedimosetso le ka leitlho la Modimo. If you are a person who follow current affairs and social media and so forth, Ha e le gore o motho yo salang dikgang le tsamaranyane hela yana you can see that God is still busy working for his people. o tla bona gore Modimo o tsweletse tota o emetse batho ba gagwe. But Satan is fighting tooth and nail to bring this thing to an end. Mme Modimo Satane ene tota wa lwa go emisa go tsisa kgang e yotlhe ko bokhutlong. But the people are asleep. Mme batho bone ba robetse. Now, in some other countries, Mo mahatsheng a mangwe Seventh Adventist churches, dikereke diphuthego tsa Sabbath you are not allowed to go for worship without a vaccination card. ha ba letelele go ya ko kobamong o sena karata ya go supa gore o kentilwe. And even here in Soro, I heard that there was introduced that temporarily. Le gone ha ko Serowe go mo kaolong o utlwaletse gore go ne ga ta kgang yone eo. As a student of prophecy, Yaanong ha o le moithuti wa seporofeso who view things in the light of what the word of God is saying, o lebelela dilo ka ha Modimo a di buang ka teng you will notice that something is happening. o tla lemoga gore go ga sengwe sa diragala. The words of Christ in John chapter 4, when he spoke to the Samaritan woman, will become more vivid and evident. Mahoko a ga keresete mo Johane 4 ha bua le mosadi wa Mosamaria a tla simolola go itshupa. When he said, a time is coming Ha na re nako e eta when you will neither worship God in Jerusalem, e leng gore o tla bo o sa kgone go obamela Modimo ko Jerusalema neither in the mountains, kana ko dithabeng but in spirit and in what? ka mme o mo obamela hela le mo moweng le mo In what church? In spirit and in truth. o bo obamela ka semowa le And boammaaruri. he continued to say, for God, for the Father seeks such to worship him. O tswelela a re gonne ra o eletsa batho ba mohuta o For gore ba bo God obamele is spirit. ba bo obamele mo semoweng. So now, these things are going on rapidly. Yaanong dilo tse di tsweletse tota di tsweletse thata. We are reaching a time whereby Re goroga mo nakong e leng gore the ceiling is about to reach its completion. go tla ga go todiwa ebile go wetswa. God is about to have a team, Modimo o toga a nna le batho as he had a team in the likes of the disciples. ya ka na le setlhopha mo sekaing sa barutwanwa He will also have a people in these last days. le mo nakong ya gompieno o tla ba na le batho. So our last reading, as we were looking at time, Palo ya rona ya bohelo ha re lebile na at Ezekiel chapter 9 is where we are going. e tla be e le mo go Ezekiel chapter 9. Now God is sealing his people for the final events. Modimo o tshwaela batho ba gagwe a ba tshwaela ditiro tsa bohelo Now we are ditiragalo tsa bohelo.
As much as we looked on what is happening outside, hela jaaka re lebelela se se diragalang ko ntle we look on what is happening inside re tshwanetse go lebelela se se diragalang mo teng God's church. phuthego ya modimo. Verse 1 of Ezekiel chapter 9, Temana ya ntlha ya Ezekiel chapter 9, he says, Then he called out in my hearing with a loud voice, saying, Let those who have charge over the city draw near, each with a deadly weapon in his hand. And suddenly 6 men came from the direction of the upper gate, which faces north, each with his battle axe in his hand. One man among them was clothed with linen and had a render's horn in his side. They went in and stood beside the brazen altar. Now the glory of the God of Israel had gone up from the cherub, where it had been, to the threshold of the temple. And he called to the man clothed with linen, who had the writer's inkhorn at his side. And the Lord said to him, Go through the midst of the city, in the midst of Jerusalem. Put a mark on the foreheads of the men who uncrafted the abomination done within it. To the others he said, in my hearing, Go after him through the city and kill. Do not let your eyes spare, nor have pity. So in other ways, we are saving time. So in other ways, ka mantswe a mangwe as these things are happening, ya ka dilo tse di diragala 6 angels are coming from the entrance. baengele ba le barataro ba ta ba tswa ka ga ntheng ya setswala And one of them is dressed differently. yaanong mongwe wa bone wa apere go sa tshwane le bone So he's told, you just go inside the city and set those who are saying things which are wrong inside my temple. o bolelela gore tsena mo motseng mme o bo o thopa bao ba e leng gore ga ba bua dilo tse di sa tsamaelaneng le ba ganetsanya le se se buiwa mo tempeleng yana. And to the others who are commissioned to destroy utterly old and young maids and little children. Ba bangwe ba e ba bolelela gore yaanong lona tsamaya le bolaeng botlhe ba tona ba bannye le bana. So verse 8 yaanong mo temaneng ya bo 8 becomes critical. yone e bua molaetsa o botlhokwa yana. Ezekiel said it was while they were destroying them, ya re ba ntse ba ba bolaya jalo I was left alone. mme ka sala ke le nosi. He was the only one sealed or marked in his time. Ena ya nna ene hela yo neng a tshwaiwa ka nako ya gago So even in our time, le ka nako ya rona the number of those who are being sealed is not many. bao ba ba tsileng go tshwaelwa ke resete palo ya bone ha e ntsi So it's not the issue of majority. ha se kgang ya dipalopalo. So may God help us A modimo a re thuse that as the sealing is about to reach completion, gore ya ka go tshwaela go tamo go tsoga go goroga yana ebile go ya go bokhutlong and the issue of worship is coming, ebile kgang e ya ko bamo e le mo tseleng should find us ready. gore dinako tse tsotlhe di re hithele re ipaakantse. May God bless the reading of His word. A modimo a se go gatse palo a lehoko la gago. We shall make use of hymn number 47. Shall we stand? Number 47. Nukenya Jordan ekema kiliba kem letam kwa hakana nabuitu melo wakumoya minten utai kutabu itu melo Pamusija pabupatimbo kiopela vinaya mosheli kwana rineli jeso kwaoten kone kwama valengalim kona
Utu sabusiho. Ritai kuta uitumelo. Pamusija pabupa timo. Kiopela pinaya moshe likwana rine lije sokwaote. Kita vita lingua mikisigu falem kita monaling rarangkeng kinehu singdramen ritai kutabu itu melo. Wamusija wabupa timo kiopela pinaya moshe lipana rine rija sokwaote kitrem tibu itu melorangka kikanda afa ditem lomza kwa jordanem kitlu labu sipoifo ritakuza itu meno. Wamusija wabupa tiba riopela pinaya moshe ikwana rineli jesokwaote. Morena le mmoloki wa rona re lebogela molaetsa wa gago go tswa mo ngwaneng wa gago morena. Re thagisiwa re bo re neelwa mahoko a kgothatso, re bo re supegediwa hano ke ngwana wa gago a re neela thagiso yo o kileng wa e neela bana ba gago mo dinakong tsa kgaolo ya bobedi ya Baebele, wa ba e neela gape mo kgaolong ya ntlha ya Baebele. Mme anong thagiso ya mohuta o ke e ya goroga mo nakong ya rona. Rara re thusa yang gore a re ska ra nna babogedi hela, re bo re reetsa mahoko a tsena ka tsebe ka ha tswa ka. Petere e kile ya re nako nngwe a ema gape le ga gago a bua ka ha e leng gore ene o tla go emela ka teng. E rile diemo di nna thata yaanong a tshwanetse gore a tsene mo mollong. Ke gone a ba lebala ka maitamotho a kileng a neela. Ha e se go ta go gakololwa ke koko e lla hela gore heba go ha dilo di senyegile. Morena le mmoloki ha re batla go gakologelwa le le thaeng, re gakologela gore re tshwanetse gore re go direle, ebile re tshwanetse gore re dire ka ha wena o batlang ka teng, re sale ditaelo tsa go morago tsotlhe tseo re di neetseng, ka gore wena ha wa re direla phoso ka go tlhoka gore bolelela gore neela tsamao ya ditiragalo tsotlhe tse di tla nnang teng go itlhelela ga otla. Re thuse morena. Yaanong rona re le phuthego ya gago ya Motswedi ra itama mo mosong ono gore re tla dira ka bojotlhe ka bokgoni jwa rona, re tsentse mo nameng, re sosediwa ke mowa wa gago ka nako tsotlhe, re o laletsa moso le moso gore re gakologele dithagiso tsotlhe tseo re di neetseng, le gore re lebelele ditiro ya ka bana ba ga Isakaya ba re bolelelang gore ba ne ba itse dinako tsotlhe tse di neng di diragala ka nako eo, mme ba seke ba lathege ka nako epe morena. Re thuse morena. Ke bua thapelo e yana, ke e buela mongwe le mongwe wa rona hana, ebile ke itse gore le bone ba rapela ka nako ka mo pelong tsa bone gone yana gore ba go sale morago ka nako tsotlhe morena. Ke dumela ha ke sa ba pateletse kgosi, ke sone seo ka go tlhoka go ba pateletsa mo ke tla lopang gore ha ba dumelana le nna ba re amen.
Ka leina la go kgosi re a rapela ra re amen. Number 242. 242. Pano Yarunaru Raton Buzalando Fano Kiti Rite lata